Chukuna be sa guru. Ya ibiti me o do buta mantin do ngai ngole biro na le rungari. Em boleh tindu en pakai bilau chi. Boleh kati o balau. Endo ne ana no lai. O klein de klake de nada no motoriki. Boleh sindu na kene bal be kendo ni ko. Ya, na kene bal na ngon se vaka toke ada takikina, se vaka dani kina. Na motu na bosa makawa kene bal na yanu. Ya tengor si kuning aman Yuslandi. Motu tapu, o de soch. Na yan anu tamu. Yo. Na motu ibiti, na yanu, e na bosa makawa, sasing di bang tain ko. Patike na riki, na bosa makawa, ken balbal na laylay. Laylay. Sasing di bang teknik ko, na so nga na buno, baka may na bosa makawa hindi na, nindo na kaya laylay, anda kaya, ito na kwalanda. Kaya baka laylay sa rin, ito na kwalanda riki. Ya cukup taya marro chico na levo na yado ni buno me bakata ki wairiki itu cukup na wairiki may tabiuni and kila kere na cukup lot katulik may tabiuni do tali cukup may boleh katilambasa na dolo kilambasa wairiki kaya mabalang na wai laylay na laylay bang tagtaga man Yuslandi na bosong na bos Mauri riki laylay talaga. Yan na kene bakreta motu riki kene bambalayan ang laylay pat ni toka yasay obalaw na yan ang lew.